Basoga eri baisa bantu mizira ndolo masano kusanuka kusasadya ebikubanga ate bitambula mpolampola bali kubanga ate awobera ku baana be ani mama ine bantu era bakutambula mpolampola paka bali bategekeibwa okubanga ate baikala olunaku olwaleero oyinza okweta muwema eno bategekeibwa olunaku olwaleero baba bali kutambula mpolampola balamusa ku Basoga okuba awoberaku mikolo gino olunaku olwaleero wakati munteekateeka ebyokudaguza musere bagwa emyaka 36 ejobuto alayisa bantu ng'ajja guza olunaku olwaleero olunaku n'omwezi nga 14 omwezi guno ogwa Desemba mwaka 2024 kifo ky'okulengerawo ekyababayisa bantu maze okuba nga ate atuuka okuba nga aikala wano nelani mama ene bantu olunaku olwaleero mperaano alikuba nga tatulengera okuvaawo baba amaze okuba nga tatuuka tujja kuba nga tuyingira mu nnemba edendawulo national anthem n'olwemba olwa Busoga w'ekitiibwa kya Busoga. Twongere ku n'olwaife olwa Busoga Kingdom. Abantu mwena mu Busoga mwige twisane tukulembere ise bantu n'omutuka male tufudo omwoyo mwamufu tugozagalenga ebina ya Uganda eno etebenkere tuyibanka bino yenga twesimbe ino olwaimaifo n'Obusoga Kibumba eyatuwa olw'ekirabe ky'ekikolowo tweyimbenga Busoga tebenkerenga ensenense ensozi nikira nkanine emivule n'obukumbi bwa Busoga obutawawo mulitekweka embere ife tuboti nsete tulwanyisenge endwaire obwavu n'obutamanya tulibanka bino yengo twesenyeno olwainaifo n'Obusoga Kibumba eyatuwa olw'ekirabe ky'ekikolowo tweyimbenga Busoga tebenkerenga ensenense. Basabo ni banyo nga tukebedye katusabe Deputy Mufti Sheikh Ali Waiswa ni Venerable Reverend Emmanuel Mugabi baide batukulembere
mu kusaba n'okuwaayo akaire kaife. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We seek refuge in the from the cursed devil. In the name of Allah, the compassionate, the merciful. As His Majesty, the Kyabazinga of Basoga, celebrates the 36th birthday, with thanksgiving to the Almighty Allah and acknowledgement of all those that have been fundamental in promoting His Majesty's success stories through the ages. Gratitude establishes a reciprocal relationship between a person and his creator, fosters social harmony, and contributes to individual well-being and brings happiness in their life. Happiness is a primary goal for life. One prominent approach to attain happiness is gratitude. Deeply felt gratitude can boost the immune system and regulate important genes. Gratitude is linked to greater well-being, happiness, hope, and resilience. Conversely, those who do not practice gratitude experience negative effects on their immune and cardiovascular systems. For that, our Lord, loving Creator, we come before you here to thank you and to praise you for His Majesty's 36th birthday. And we praise you, Lord, for enabling him to perform successfully. We thank you, Lord, that you made him a symbol of unity in Basoga, a symbol of love, a symbol of hope. We pray, Almighty God, that you continue to preserve good health in him, together with our mom, the Inebantu of Basoga. We pray, Lord, that you continue to prevail peace in our dear country, Uganda, so that we prosper. We pray for the leadership of this country, that, Lord, you continue to sustain it in the way that promotes progress and togetherness in diversity. We thank you, Lord, that you have brought us here when we witness the 36th birthday of our Kyabazinga, in the midst of happiness, that you gifted us with the Inebantu, our mom of Basoga, and we pray, Lord, that this relationship yields fruitful results in near future. In your mighty name we pray. Katonda waife omulungi ow'ekisa, bonaani bw'otuwaire essano eryaga wano okuviira ddala bwe wateesa isaife Kyabazinga wa Basoga okuzaalibwa mu nsi muno, era wamukuuma n'okutuuka ku lunaku luno ng'ajaguza era nga tujaguza emyaka 36. Weebala olw'olugendo luno era obukuumi ne byonna byonna by'okoze, naddala okwongera okumunyweza ku ikonero okukulembera Obusoga buno. Twongera okusaba Mukama nti we watandika omulimo guno kola mu ye,
olw'okwongera okunyweza ekitiibwa kyo mu Busoga, okuleeta obumu era n'okulaakulanya Obusoga. Erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe, era obe walala li maama waife ne bantu olw'okwongera okutuyonsa ng'abaana. Ebyo byonna tubisabye mu linnya erya Yesu Kristo Musengwa waife. Your Majesty, Basebo ne banyabo twikaikane. Baba isebantu Kyabazinga wa Basoga, ekisegese ekitalibwa nsolo, empologoma ya Basoga, Igaliante. Mama ine bantu omulungi oti nsiiti, omulungi oti tungulu, twesiimye okuba nimwe. Baba, gunono omukuzi ogusooka, omukuzi omuberi, ife abaana bo ab'e Busoga, okulya niwe ekiwulo ky'amazaalibwa go nga mama akuli gano. Mama w'ekitiibwa ekisengedde, Right Honorable Rebecca Itwala Kadaga, omumyuka wa Ssaabaminisita omuberi era minisita w'amawanga agavuye bugwanjuba mu Africa, tusangayo okubona. Abalangira n'abambeda, abakungu ba Kyabazinga, ow'ekitiibwa Tuukiro wa Busoga Dr. Joseph Vincent Muvala Kigeri Gunsekere, abamyuka ba Katuukiro, ba minisita mwena mwena, basebo ne banyabo, bababa ab'amasaza ga Busoga, abalangira tusangayo okuba nimwe olwaleero. Baba, Obusoga bwekondye okuva buli mu Kanomero, wano olukiiko lwa Busoga luliwo, era bw'oba ne kyolagira olwaleero tudda kukitabwamu nkola. Abalungi abatwala mu b'ebika abatukuŋŋaanya bali wano n'ife, bababa bamukuŋŋaanya tusangire kubabona. Abakaire b'amaddiini agatali ga nsambo ndala bali wano n'ife, members of parliament okuva mu bifo eby'endawulo mu Busoga boona baidye okwota. Tulina emikwano gyaife kamaala, omulamwa gw'amazaalibwa ago gano gubaire kutumbula Busoga nga tukozesa ebyemizaano n'ebyobuwangwa. President wafufa, mutabana wo the Honorable Engineer Moses Hashim Magogo, Member of Parliament wa Budiope East, aidye n'executive yafa ya Jimalayo.
bakwano bo aba MTN baidye bali wano nife era bakulemberwa mukwano gwo Jimmy Shawaraza. Baba abalangira okuva ebugabula tibalutumire mwana n'abambedde okwo bali wano nife. Abalangira okuva ewantembe buna n'abambedda bonna bali nife. Ewaluba ebuna abalangira n'abambedda bavire bonna bali wano nife. Ebuna numba bunole bali wano nife. Ekigulu wangobi bekondye baida tuli nabo wano. Eluko watabingwa baidye mu bungi. Ebugweri owamena baidye na basi. Ebukoli owawakoli bali wano bali kwota. Ebusiki owa Kisigini bali wano bulungi. Ebukono wankono bona baidye. Ebugabulayo wagabula babe bazabu basigalayo. Ebula moji ewazibondo bona baizire. Baba bana wazibondo baidye nenumba ya baba Mulochi bwera bona bali wano singa bakubira bakungalo banayisi mubale kwiza sebo baba ife tubaye tukuli nonta bona era tusanga ireno okuba nti olwaleero oli nife Basoga balabera bakubanga mbu obukulu buwomya itoke aye bana Basoga baidi wano baidi nti ekinusi ekiri okusangalira n'embuga kubanga ogw'embuga gwitatajire abatayidye mu lubiri lero na twaida kumana isano li wano aye ife twidye kuba twidye nti gano waliwo birungi byerere twidye nga tulikakasa nti tulifira mu banje otinte kubanga twenda kuboneku tukwote bulungi. Baba isuka kuba nti olunaku lwa leero nga tusagamba niwe okuweza emyaka gyo 36 egy'obuto n'abusoga bonna bonna. Latagana ndete minister oba Kyabazinga ku nsonga za Kyabazinga oyo awomye omutwe mu kutukunga abangi tuti aidde ayaniriza abageni bo. Banange mukubire ku baba omuzira mwongere n'ogundi mwongere mu vibe baba ise bantu ninzani afukamira ku wano nfunvu wa ise bantu wa Busoga ni mama atunigire itoke ise bantu Kyabazinga wa Busoga sebo Katukiro n'abamyuka bo mukaire waife right honorable abalangira n'abambedda mwena ninzani banange abanga ninze ndi kusooka okubaniriza ku wano tusangaire okubabona tusangaire ino tusangalire irala mwebale undi
okubeeta nga akaseera tina kanene aye mwerekereiza mwaida wano. Ise bantu bana mukubire ku baba okumpa obwami. Webale baba, webale fumbuwera irala. Olwaleero ise bantu tuli wano ng'era bwe walagira nti olwaleero osiimye okulya kuniife ekiwulo. Baba webale kwida na mama bana mukubire ku baba mungalo. Mama tusangaire nkakasa nti eno ni birthday sose. You're so beautiful era webale kubaawo mama. Twesiimye ife abategesi baba tiri kujja kuba mugezi wa lunaku era nga bwe bamaze okwandulira abali wano buli kikunsu. Mwebale ino mwebalire irala kwida. Aye nga nze eyakulembeire mu banange nga tuli gansi awo okuwabulwa kwa ofisi ya Katuukiro. Baba nsaba okukulaga ku akakiiko kaife akategeike titujja kulwa wano. Aye bana mwide gano mwemerere ku katono mwangugeku. Akakiiko ako ise bantu kakulembeirwa omusaada ono omukooli bamweta Honorable Bernard Mulengane. Baba akakiiko kabaaku olw'ebiseera ninze njoba okubandula. Kabaaku omwami ono isabirye ate nga isabirye ni nazaala babiri. Isabirye Roni Kalema. Kwabaaku omukyala ono Njasabiigu, omukyala gwebeeta Aza Taibu owe Iganga, ate nga doctor akola mu office of the president. Mwami Roni ni Fufa Uganda. Nenda kwandula isembere musiginyi ono baba n'omusiginyiwo Julius era emirimu bagikoze bulungi. Julius Kalugo owe busikenko omusiginyi owe. Ndi kwandula Yusufu mwanguweku Kagwa akola ni United Nations. Aye baba bano abasaada bakozi obaboneranga irala. Ndi kwandula mwami Walubi Haji Gunsinzi Haji anti ozira nkufira lero twabaire naye ku kakiiko. Ndi kwandula owe kitiibwa Amini Nkono Bosa ono no wabamizaano era kyava yabaire kakiiko kaife. Ndi kwandula omwami Samuel Niwo yena yabaire akola mu office ya Deputy Prime Minister owekitiibwa Osman. Ndi kwandula omukyala mpa bulungi Bayati. Omukyala oyo akola emirimu gino nigire mu office ya Kyabazinga Affairs. Ndi kwandula omukyala Dodge Precious ono muwanika wa sente mu office ya wekitiibwa Osman. Ndi kwandula Amina batambula yena. Akakiiko kano kali kunabandi bayinza okuba tibabayirenga mu lukiiko. Aye kali ku omwami Ntange ate nga wa kitiibwa. Kabaaku owekitiibwa Mukembo. Kabaaku omwami Sajja B PS obayire totegeire era omwami Amagaza Benon Kigenyi sebo oyo no wamaani wangera abantu ndowooza nife
meya banagunsinze meya ono baba ni lwaki tulina idembe wano olwaleero abaire mukambwe muko akulira amawulire abaire omwami Ibanda ate nga mulangira akakiiko kano baba abana abagala mufukamire buli kyononeike ano baba nife gutusinze aye buli birungi byona byona bibyo abaami babanga n'abakozi obubi ife tuli mberiwo ndi kwenda nga bwe mutegeire composition nenda kwebaza engineer Hashim mu ngeri ey'endawulo ise bantu